مرحبا. ام بدا باشک نی دیسا به هفرنه. ام دوی درسی ده بحثا پاشگرا ساسکر را آیدی. ای بکن. پاشگرا ساسکر آیدی ده زمان کردی ده دنگک پر آهنگ داره. یعنی کیس خوشه، کارانوی پر کیس خوشه. لگل حمی را دنگا دکاره وره بکارانی. جبروی پر هاتیه پر تی بکار آنین. یعنی راست شاش. پرجی قی وکو کل مکی ای دنام نویساندنه ده رشاندنه همه لکی بکوه جهوی او داره. باشه او پاشگرا ساسکرا امجیرد بیجن آیدی. جلادت بدرخان حتی بروجا ما خوستا و زمانزان کردیجره چگوتنه او دروشه هیده راستیا ویچیه لگور لیکنین مکنین راستیا ویچیه امی دوی درس ده به هفره و کلن جلادت بدرخان اف دنگ چیکر وکو توانگا نافدیران توانگا نافدیرین نیرزا بناف کریه یعنی پیوکا نرتیه چه دیگه زایان دا نیرومی یا نرتیه چه دیگه قنات کردو پروفسور دکتر قنات کردو اف وکو پرتکا جنسی نیر پرتکا جنسی بناف کریه ما مستاسامی تان او پاش هاتین ام بیجن رحمتی جلادت بدرخان حتی بروجامه وکو قرطاف بناف کری بناف کرنه او مناکن وکو آزادی احمدی باوی آزادی دریجه در یک خانی زخمه احمدی مروفک باشه وکو پیوکا تخم نیر قبول کرنه او آنینه داویا پیوا دیسا زانکوین هولیر هر ناوک ام بیشن ناوین بشک زانسته ایک آنینه داویاوی ارکولوژی را گوده که ورناسی او زانستا چاندنی را گوده زوی ناسی دیسا دبستان می مخمور جدرسا زانسته را دبیشن زانیاری یعنی ایک آنینه داویا زانیار اوایدی ایک آنینه داویا که ورناسی ایک آنینه داویا زوی ناسی او یه مدیسا اجدرسا سیاست رد بیجن رامیاری حتی آنها جوکو بناو دکن و هجی عیب همان ناوی ددن یعنی ایه کی دبیجن یا ایه کی دینن داویا پیوه کی او نافته گوهرتن او باشه کم تماشا بکن اف گسایه حقیقتا دا هما براشنال کدیب که وجهه او داره قرالو پیوان نوینینن امن ها تماشا بکن اولنو زمان کردی دا رولو ارکاوی چیه امی به هفره ببینه زمان کردی دا ای پاشگیرا ساسکرا آیدیه پاشگیر اک ساسکره یعنی ترکیه و امبیجن yapım ekiye پاشگیر اک ساسکره جی پیوان پیوینو چیتگه او واتایا پیوا دکاره ام جوره دبیجن پاشگیرین ساسکر tamam پاشگیرا ساسکرا ای پاشگیرک ساسکرا آیدیه والله من نوی پاشگیرا ساسکرا آیدی بناف کریه آیدیه تا تشتکی ناوکی نافدرکی به تشتک دره چه دیگه جبروی ای دخوازی بلاد دستپیکا پیواده بجه بکش خو اونزان دستپیکا پیواده دنگ چکر جه ناگره دخوازی بلاد ناو پیواده جه بگره او دخوازی بلاد داویا پیواده جه بگره هر تم آیدیه فرقاوی دما دناو پیواده جه دیگره گریدانا بنرا برارا چه دیگه آیدیه تا بنرا برارا چه دیگه ام فرده میناکه کی بدن زیل
بلندا عاید را عاید زاینه بلندا عاید زاینه را بن را اف عایدیت وجد که بلندا عاید زاینه اما دمت داویا پیوی محقق پاشگیره ساسگره همی پیوین ای هاتین داویاوی بینه پاشگیرین ساسگر ای نه عایده پیوا خوریه ده پیوه ده دما ایت داویا پیوه نه با عایده پیوا خوری پسار تیوی راستیه ای جناوان برجنگ جبرجنگام برجنگا چید که حوالنا جناوان برجنگ او جبرجنگام برجنگ چید که دما ام دبیجین زانیاری هنگی ام زانیار بخواد خند برجنگ نابا ناف رامیاری دبا برجنگ رامیار چیه؟ رامیار جخوا برجنگه ترکیه düşünüre جخوا برجنگه دما ایک تداویه دبا چه؟ جبرجنگک برجنگ دچید که زانیار جوه کذا زانیار چیه؟ برانبری وی فیلوزوفه جخوا برجنگه ادما ایکی جی دیگره جبرجنگک برجنگک دچید که برجنگ چی به هوالنو مرویدین ویچه صفات هوالنو صفات ترکید بجن صفات مانه ناو صفات هنه او هینا راستیا ناف پینا صدقه امجره برجنگ دبیجن برجنگ صفات گریدایی و هر تم برجنگه باش گیرک برجنگ داره هوالنو برجنگ دار برجنگو چید نکنه با چید اما دما ام بیشین کورناسی یعنی زویناسی نظام چناسی تشتی کسانی نه نکاره نواچه که برجنگه جی برجنگا برجنگ جناوان جی برجنگ چید که چونکه آیدیه گیره دایوه پیوانک یا کار آنینا وی هیه پیوانک یا بکار آنینا وی هیه ما اف دشش روشا ده دیار کر هوانو مگو ایدیا جه چیه؟ دما کسی که به جهه که ایدیتاوی دیار دکه اما ایدیتاوی میسوگره مثلا بیجن بیرهات آمدیه بیرهات آمدی و دمی انجی ام بیجن خزالا بهتی دلالا غرزی اوینا زاخوی ام بیجن رزگار باجاری اف ایدیتا و میسوگره او کسی بحثاوی تکرین جوی جهیه یک اف یعنی بشک و سایه بشه دویمین حوالنو هر ایدیا حوالنو هر ایدیا ده هر شش رو شده هر ایدیا پیوست ندکر ام وی قازگیری چیکن اما هن کسی پرتوکه کی ناخوینن بر پوزه خود نابینن چند زمان آوائه که دیروگ تا علاقه و بزمان کردی را نینه اصلا نکاره هبه جی چونکه او مجیه وای بکاره به هبه نینه اما انجام راست هاتنه که ده نزانم بیا تشتک ناوه کیوی چی بیا او ام مجبور به وی آوایی زمان کردی جویر اثبات بکن یعنی بوی بده فیر کرن بوی بده باور کرن که زمان کردی راست که اوه نه زمان شوان و گاوان بله جبروه ما اویدی که نوکا حوجی ویقا گرینت کرد همان تشته والنو همان تشته لهر داری ایدیه گیره دایی و ما گو دو امجی ولد بیشن ایدیه تا مناندی هوالنو او مناندی یعنی میناندی بنزتمه یعنی تام تشتا بحثاوی تکرین نه وکی ایدیه تا جه نه او بخو نمیسو گره
ama hatiye minandın. Mesela ev gurze her rıstamiye. İhtimalle ne gurze rıstam be. Ama demine rıstam. Mesela ev havuka ha apuya. İhtimalle ne tam apu bu karani be. Ama demine apu. Mesela diruki, civaki, ambijin komani, henari. Ya siya min havallo. Me de pertuka renamaya zamanı kurdi de gotiya saskere normal. Pişre me temaşa kir ev nafna be. Xwa hemî saskere normale. Ve de sa idea kardir. Me binav kiriye. Çi dike elvedê hevalno? Piçek elvedê ferqa wê heye. Elvedê çi dike? İ hem idea de çi dike? Çünkü karderin peyv. Peyveş rayın karderin. Hem idea de çi dike? Hem jî zaman li karbar dike. Zaman li karbar dike. Bêje çi? Dibe ziviri, kelî, borî, revî. Zaman hem dibe borîye nêzik. Revî. Niha revî. Kelî, niha kelî. Borîye nêzik, bijî bar dike. û hem jî idea de çê dike hevano. Li vê de me gotiye îvantî. Îvantî çi ye? Dema î ji rewşa aidiyetê wateyek ahengî li peyvê bar dike hevano. Çi ye ev? Komanîvantî. Aslında ev rewş ji bo werger û tiştê wisa pêwîst e. Belkî di Kurdî de cihênî qaç ya heval hemî cihênî qaşê ne cihê lêkolînê ne. Em felsefeya zimanê Kurdî dikin. Cihê lêkolînê yani her hin tişt karin werin guhertin, hin nav karin werin guhertin, hin rêz karin werin guhertin, me got pêwîstî vaqa geranî ne pênaseya vê tiştê ew qas ne wisa xerebaliqa. Ama ji bo di rewşa heyî de em dixwazin îspatê bikin, îspat çêkin, ji ber wê em ketine veqetînên wê li vê de komanîvantî hevalno. Komanîvantî çi ye? Komanîvantî dema î li peyva xurî tê bar kirin û piştî hingê paşgirê an saskera kardara van û çalekdar tî digire. Ti jê re dibêjin komanîvantî, civakîvantî, kurdistanîvantî werhasıl yani vantî. Navano em ê divê de mînakekî bidin. Mixabin em êş mînakekî ji Tirkî bidin. Ji ber ku hem temaşevanên me hem jî em zêde yani ancak bi Tirkî fêm bike. Tirkî jî zimaneke halê hazir hatiye rûniştandin. Em peyvên wê rûniştî dizanin ji ber wê em wisa rûbe hevrûtiyekê bikin. Nihal vê de Tirkî dibêje top lom sal c lık hevalno. Toplumsalcılık. Em her gazan etken bir siyasetvanên me çima bu Kurdî naxibe. Nikarin peyva çêkin, nikarin paşkira li peyvên xurî bar bikin. Ji ber wê nizanin baxibe. Niha em dibêjin toplumsalcılık. Başa Kurdiya vê çi ye? Temaşa bikin. Hevalno li vê de jî heye di hemî zimanan de ferqa civak û ferqa koman û civakê heye. Yani toplum û sosyal. Me ji halê toplum re gotiye koman, me ji halê sosyal re jî gotiye civak hevalno vê bizanin biberê jî hingê me gotiye. Nihal vê de em bê toplumsalcılık. Başta toplumsalcılık. Temaşa. Em Kurdiya wê çêkî bine. Ev çi bî peyva xurî ev e. Koman. Başa î çi ye? Î Türk paşgira Fransî al el kirine sel sal bi kartînin î ya me de çi ye ya me de î ye. Em bêjin î. Van çi ye? C yan jî cî paşgira saskera çalekdar çi ye hevalno? Berambera veya Türkiye hali hazır. Likati. Çi elvedi toplumsalcılık. Başa Kurdiya ve çiye komani vanti.
ادی اف نجبو کردی تنیا نجبو تنت کمان و جواک در باز داره حوالنو کردستانی وانتی نظام چی وانتی سببی وانتی هر تش دکاره وره بکارانی ذاتن مش اف پاشگرک ساز کرد سرکه او لگور هر پیوا اما آهنگدار لگور واتیاوه چونکیش برجنگا چید که پنجمین بشا پنجمین ام جیرت بیجن ناوبینکار پاشگیر ساز کرد آیدی ایل ویدی ناوبینکار حوالو نل ویدی وکی ام بیجن سل ساله ناوبینکاره ناوبینکارتیا چه دیگه؟ ناوبینکارتیا پیوا خوری او پاشگیرا چالکدار دیگه چیه او چاچد با؟ ام دبی مردیتی سایتی کریتی ریویتی گایتی نظام گرانیا ایش بو حیوانا یعنی ایش بو ناواته بکارانی دکاره ولی لیکولیم که انجام دل ویده ناوبینکاره یعنی ایدیتا پاشگیر او ناو به هوا چید که حوالنو وید دوباره بجمش بیرنه که حمید روشا دا ایدیا ها جبوش هفوره فهم کنی جبو دست بی که ام مسامه بش و قطاندنه نظام چی بگن حو جیوه نه که ای ایدیا خلاص بیچو پاسگر اساس کرده ایدیا خلاص بیچو لهر داری ایدیا یا ما جبو هنکی وره فهم کنین ما اواده کریه نه الویدی اولنو تماشا بکن دروشا ششمین ده فرقه کیاوی هیا ما جره چه گوتیه؟ ما گوتیه ایدار چیه؟ نه پیوک ماک هیا پیوک جوه پیوه تی تورهدار کرن بی ایه تی تورهدار کرن واته دکاره لویدی چه دبه؟ لویدی او ایه پیوک نوچه کریه او ایا داویا پیوه ایدی نه پاشگیرا ساز کره چیه؟ آیده پیوه خوریده حسباندن یعنی وک وارو شدن نه پاشگیرا ساز کره ویده چه هیا؟ ام ده به خان هیا مازن خان بشره اف خانی حال حاضر ام ده جیان ده به جخانه هاتنه توره کرن جره ایه که نداویه گونه خانی اما خانی ایدی پیوک خوریه ایلویده آیده پیوه خوریه دوان روشندن ده نه آیده پیوه خوریه جبیر نکن دوان روشندن ده پاشگیر اساس کرده اما دوی روشنده ام دکانوسا قبیل بکن ایجی خود دیسه آیدیه مانه خانی چه کریه آیدیه تا خانه با گریده ده آیدیه تا دری یا در یعنی ارده و چوله و گریده ده آیدیه تا روژی و گریده ده اما انجام ده ام دکارن حوال نجبو فرقی و ام بزان بن ما اف وسا چکر نها دوی دیدم دم تشتک دیب که موان زفرگه بوریا رویه لویدی چی بی زفری مگو دما بوریا نزیک او ایدیت زفراندن چید که اما دما یه دیگره حوالنو بدره بوریا فرح بوریا دور ور حاصل بحث که بوریا یعنی روشا دمته گوهرتن بوریا نزیک بوریا فرح هم بیجن ای بوریا نزیک چید که یا بوریا فرح چید که حوالنو ده هر روشه ده اف بی وگه پاش گرین کشانه بیوکین جدا نای نویساندن کردی زمانه که او قسقط و پت و نای نینه دری نای نویساندن رویه هویه البته بیوک چی هوانو بیوک نقادجی ما گودی birleşik yani birleşik dedi nüvisandın her radde nüvisandın juda nay nüvisandın parak jem bejin dama juda tevini ha نها فصارتي في قولي هفالنو فصارتي في قولي جمانا حتى نها قلتنا اي تخمي نير چيتكا اي يا مي چيتكا
جبر و که کی دنویسن هوانون ها کی دنویسن کی دنویسن که دل خدا میه کی نره هوانون تشتک بسانینه اف گرنه تا گرنه چه دیگه تکلی کی آوی بزایان درنینه لویدی هر دو جی که نه هوانون خوی گرنه لویدی خوی گرنه که وكي ماجي بحث كري جنود صلاة سيدة جلدات حتى بروجا ما همي زمانزان هوستا و ماموستا زمان كردي هر كسي على قدري زمان كردي كاركي كري اف دنگ چكر يعني اف ام بيجي ساس كر وكو پاش گرا نيرتي قبول كرنا رحمة جلدات بدر خان جره گوتيا قرطافا نيرزا توانگا نيرزا ببودين قناة كردو جره گوتيا پرتقا جنس نير او داويا اف خبات زمان زانين دوی داوية داجي گوتن او دنویسن حمید همان خطی ده پیشت کبن همونو تتیکلیا ایه دنگ چکرا ای یعنی جنب بکار بین پار راستاس کرا آیدی تتیکلیا ویا طیبت خاص به تخم نیر نینه جسده ما در سنج بریا و مدابی جسده ما والتلتی به هاتیا بار کرن او جهناوه کسی سیمین یه فردار نیر به ایه تواندن یعنی به ایه هاتیا چیکرن جبروه ام مثلا جوی جهناوی درکتیه مگو وار لو بحثا ویدکن مگو وار لو ده واره و شخوا ناوید کردی دجی واره مدوید بنویسن اب زمان کردی ده واره او دما ایه دیگره دبا آی دیوار ها دما الویدی جی واره دما ایه دیگره دبا خوی وار ده مرکز آوی زمانی ده جن هیا دما ای با خوی اب خویتیه اب آیدیه ای آیدیه ای خویتیه و ذاتن واره دما ای دیگره دبا خوی وار دما ای دیگره دبا آیدی وار آیدیه انجام ده تتکلیا ویا طیبت به تخم نر نینه یادی حوالو پیوا آزادی هیا پیوا آزادی مگویش برجنگا چید که ای آزادی احتمالک نه برجنگ به یعنی برجنگ بجیز برجنگ تمام کراوی هبه آزادی وسای حوالو فکر ما بله قرار روی تشتاوی دابین آزادی تماشا که ویده یه تا پیشیه یا زادار ویده حوالو احتمال که بازن روشا ویا خوری ویده تی دیگره چالکدار دیگره آزاد هم تزانن قراله که اصاب گشتید زمان کردی ده هیا دما پیفتی دارشتن ویده تی جه خود ده دایه آزادی ویده دما ای دیگه با آزادی ویده اصلا اف دراستیا هیده یا ذاتیه نه یا ذاتی یعنی ویده پاشگره ساسگره چالکدار کردیه نه آیدی ام نه تشتی ام دخوازن وکو داوی تشتی دشی بیجن demek دريجة نقاشا قالوا إي لبيشيا يأتي نويساندن ناي نويساندن تي نقاش كره يعني رحمتي جلالة بدر خان وصا قوتيا يعني قوتيا إي لبيشيا يأتي ناي نويساندن ويماجي نوت صلاة ذي نقاشتك يعني تبيجي قاي برس جريك اكتيو زماني من هنا و دنگ جوه نقاش درد که
جدنگی واتل تیپه هاتیا بار کرن پر بلندتره چما جبر کو ماموستای مازن جلالت بدرخان گوتیه یه ویدنگی در تخی کنه صوفین صوفی کنه خود بن عبای شیخ دفت شیرن بکیرن نکاب فکرن او وی آوایش خورا بشنگه که پیدا دکن دنام چه واکی دا دبن خوی رتبه یک yani جبرو ve kıyamete rasyon خوا çı tekiliya yani hentişten pir girin kane mesela rahmeti Celadet Bedirxan dravşek heri zahmette karek jibu zamanı mekir kareki piruz u pnırk kir ama jberiyo nol sala kir heki amrevi tere heb ya ihtimala pertuken pişti ve nivisandı ya belki evtişte hinge nivisandin sıra rast kiribine ama mji usatken Masıbatız ba camerek der ki ve bir şey evne yani ilvede rasti usaya vede usaya çetir zamanı kuti derya ki bana ne mesela kesekiye mesela ama her gutnaşnav lehve keseki der ki ama ye ve de pasirin aslında ne zanist vanın telaka ve zanist derecin nine sufine jberwe İli peşeye te nevisandın nay nevisandın hangi bir ameti nikaşa vettik. Yek bette nevisandın ye da hami eriştken beje nay nevisandın o خلاص biço. Çıma te nevisandın. Çıma nay nevisandın. Sebebi veç ya kesfi nikaşnak. Yani melvedi tamaşa kirim. Melvedi hamit raşa dedi tavolman. İyi Celadet Bedirxan gotiye dema i yeye digre mesela zaman digre i cih xwe de iyi hevano du zamanı kodî de tip cih xwe nadin hev ama gava de behsa azadî kir ihtimal et vê de guhertinek ew jî dema tê dariştin dema tê dariştin guhertinek dew tê de çêdibe ew jî deng de çêdibe netwa tê de çêdibe li xwe li vê de ت تیپه جه خابدن هف نینه الویدی زوری زمان لحاتیا بار کرن هوانو زمان لحاتیا بار کرن زوری یا تشتک نهاتیا گوهرتن الویدی ایا هکه تش مپرس بکی چونکی الویدی ایدیت چید که تکیلیه چید که پیونداره نه پیونداره هاش بلیب روشا اببا navgir yani peyv çeker. Nuha de tırravşanda in ne kadar elvedi vara ne kadar elvedi vara nivîsandin ne kadar vara nivîsandin ya rast iyi aidiyet çetke aidiyeta kar o zaman behevra çetke havana aidiyet çel ve de zaman buğa çetke ve de aidiyet çetke ne nivîsandin iyi hek ibe iyi hek ibe iyi o وصايا هبانو سيدة جلدات بدرخان وصا قوتبا هنجي وصا بي هبانو هنجي روش وصا دازدتا نعمل كلين كريا يل باي ماورين يلي كلين هي باشتركن يل باي ماورين يلي كلين هي باشتركن زانست وصا بيشت كوا خلقي وصا كريا ريبازا زانست اوا وامجي فيتكن اي لبيشيا yeyete nivîsandin heta em dikarin bêje inayê nivîsandin ha qewlek wisa nîne yani ejî dikare were nivîsandin heke rewşa wê hebe yani dema cihê wê hebe were nivîsandin ama ya herî zêde tê nivîsandin îye van baş e bi vî awayê em guhatin dawiya dersa xwe me bişûpînin heta dersa peşiya me em ê dersan peşiya xwe em ê dersa were em ê paşgirên sazkerên kardar bidin hevalo paşgirên sazkerên kardar çine ew paşgirên îş ji xwe kar çê dikin em ê wa bidin heta bi dersek de bimînin xêr û xweşiyê de îro bi xatirê we